Pozdrav svima i dobrodošli, moje ime je Ivan, a vi gledate emisiju Nuči danas za bolje sutra. Tema kojom ćemo se danas baviti jeste online sigurnost, to jest kako da sačuvate sebe, ali i druge od raznih prevara i skemova koje gledamo po internetu ovih dana. Danas se suočavamo sa jako puno hakovanih Instagram naloga. Taj problem nije samo na Instagramu, ali je većinom prisutan tu zbog najvećeg broja korisnika i zbog veoma lakog širenja virusa. Samim tim, kada vi otvorite neki link koji vam je neko poslao, u većini slučajeva su to ili razni nepoznati linkovi ili su čak i neki poznati, ali doći ćemo i do toga. Vi kada otvorite taj link i obično traži čak i da se ulogujete preko Instagrama, ali u najgorem slučaju vi im date svoju šifru i username sami, a u slučaju da nije tako, već da ste samo otvorili link i da vam se otvorila neka stranica i vi izađete iz nje, oni su dalje pokupili mnoštvo vaših informacija od IP adrese pa nadalje. Jedna od zaštita je, naravno i najbolja, da ne otvarate bilo kakve linkove. Pazite ko vam šta šalje i u slučaju da vidite da je link nepoznat, nemojte da ga otvarate. Messenger je to dosta dobro odradio, s tim što ne možete uopšte da pošaljete razne linkove. To je stvari na Instagramu, ali je problem što Instagram ne može naravno da prepozna sve linkove, sve nove vrste linkova koji razni hakeri prave kako bi se proširili na toj mreži. Tako da ono što je najbitnije jeste da pazite šta otvarate i od koga. Uvijek kada neko pošalje neki link, ako je poznata osoba, pitajte o čemu se radi, jer moguće da je automatski poslati da ta osoba uopšte ne zna da vam je poslala tu poruku. U slučaju da ste ipak otvorili link, tu već dolazimo do velikog problema. U slučaju da vam traži da se ulogujete, nemojte se ulogujete na ništa. Ali ako ste već otvorili link, ulogovali se, sve je otišlo po zlu, a jako je bitno da promijenite odmah vašu šifru i username ne morate, jer bez šifre neće moći da dođu do vas, ali svakako u slučaju da možete promijeniti obavezno odmah i šifru i username. Ono što možete da uradite jeste da koristite 2 stepena zaštite. To vam čak i sam Instagram nudi, to ću vam postaviti tu sa strane da vidite gdje opcijama to možete da nađete i kada to aktivirate, to onemogućava bilo koje novo logovanje na vaš Instagram profil sa novog uređaja bez potvrde da ste to vi. Te potvrde, mislim, kod Instagrama dolaze putem kodova u poruci na vaš telefon, ali pored toga ima raznih drugih načina preko kodova koji se zapišu jednom i koriste se konstantno ili putem nekih trećih aplikacija kao što su Google Authenticator i slično, koje vam generišu nove kodove konstantno. Još jedna od prijetnji jesu fake nalozi, tačnije lažni nalozi koji imitiraju već postojeći veliki nalog koji je recimo skoro organizovao neki giveaway, što je danas, što uopšte nije rijetko trenutno na Instagramu, i oni se onda oponašaju, oni u potpunosti oponašaju taj nalog i javljaju vam se tražeći vam broj kartice ili lične podatke. Nikada nemojte da dajete takve stvari putem Instagrama, čak i da ste osvojili ne znam nija, bilo šta na nekom giveawayu, oni vam vjerojatno neće tražiti te podatke, već ih traži neko koji ih imitira za svoju ličnu dobit. Tako da pazite šta radite, čije poruke prihvatate i koga puštate da vas prati na Instagramu. Ako vam je profil otvoren, kao što je meni, vi ćete vidjeti kada vas bilo ko zaprati od takvih akaunta, slobodno odmah reportujte to, bolje da izgubite jednog followera nego da nasjedete na neki trik koji može da vam proda. Tako da, vjerujte mi, odmah maknite bilo kakav sumnjivi nalog, pogotovo ako vidite da je sličan nekom već postojećem. Ljudi danas prate šta vi lajkujete i putem tih lažnih naloga vam se javljaju jer znaju da ste lajkovali da učestvujete u nekom giveawayu ili slično. Tako da bježite od toga u potpunosti, učestvujte u giveawayima, to je super, ali nemojte da prihvatate bilo kakve poruke od drugih naloga koji nije taj direktno. Ono što možete da uradite jeste da prescrollujete taj Instagram u slučaju da ima identične postove kao i ovaj i da vidite kad su ti postovi objavljeni. Zato što na jednom akauntu, recimo akcija je za novu godinu 2019. će biti objavljena tad, a na lažnom je objavljena recimo sat vremena ranije. Ili, mislim, sat vremena po trenutnom vremenu. Ili recimo dan unazad ili tako nešto. Tako da možete da učite velike razlike i samim tim možete da vidite da taj akaunt nije pravi. Ovo je samo početak cijele priče o zaštiti na internetu, ali s obzirom da je prva epizoda i da je ovo jedna veoma aktualna tema trenutno, samo ćemo ovo ostaviti za sada. U sljedećim emisijama moći ćete da pratite dalje odvijanja kako se štitite na drugim socijalnim mrežama i
S obzirom, ovo realno znači za sve socijalne mreže, znači nemojte da otvarate linkove i pazite koga pratite, jer to je najbitnije. Bilo kakve linkove. Pogotovo ako vam stigne nešto na Google-u, na primjer, kada vam se otvori novi prozor i piše da imate 73 virusa u vašem telefonu i sad će on to sam da vam očisti. Ne vjerujte tome, isto to pritisnete, pokupit ćete ta 72 virusa i telefon možete baciti u smeće zajedno sa svim vašim ličnim podacima. Tako da to ni slučajno nemojte da radite. Takve stvari vam ne iskaču normalno, znači, ili da ste osvojili, ne znam ja. To su klasični rođak princ iz Nigerije koji vam šalje $1.000.000. Znači, to je nekad išlo putem maila i ljudi su nasjedali na to. Danas to mnogo lakše ide putem socijalnih mreža. Tako da ne otvarajte nikakve linkove, ne šaljite pare nikome, pazite se šta radite. Kao što sam rekao, ovo je samo grebanje po površini. Morate da pazite koga pratite i šta otvarate, zato budite veoma pažljivi, jer kada vam jednom probiju akaunt, to je to, nema nazad. Nadam se da ste uživali u ovom klipu i da ćete saslušati ove savjete, a mi se vidimo već u sljedećoj epizodi sljedećeg utorka. Pozdrav!